هبونا جنی جاره کمین به شورش روش آواره سردما خواه یا زیرین جیا. بجنین بکاتیان را گلک سازی آوا کرن. جه سیاست بگره حتا پولیتیکای. جه قادک نویا زانستی یا وکی جنولوژی بگره حیا دوار آبوریه ده چالاک بو. هم دقادا گشتی ده هم جی دخوا سرده خواه بپرگال کر. هلبت بریا درباسی پرگالا نتوا دموکراتیک ببن. ده انیا جنی ده تکوشینک مزن آچکداری هبو. شروانین یا پجه استرکن رونیین سیستماتیزین روش آوابون. دراستگرین و پیک آنینا خطا سیمین درولا پیشنگ لیستن. هزای پجه یاکو به هجمار شهید بریندار و گازیدانه. لباکور و روشلات سوریه بوی سمبولا الهام و لهنگیه. نه يعني وك نتوا ديمقراطيك او بخوا يعني نفس شورش عماده ببيشنتيا جينيتي كرن يعني مثلا بيشنجي في نتوا ديمقراطيك جنه يعني امنها قال لك جارا يعني از وك شخص جي بيجم مثلا يعني از بيجم نما جرك ديك مرو بليف بك يعني اللي فكرنا هو انما برجيادي جرك ديك چونكي لسر عرض واقع بيك هاتيه وبوي تشتكي واقعي يعني برايرو دروجا ايرو ده بيكتي نا پیشنگ جنه و کارو خباته گوته کرن دبن سیوانا ویده تکرن لکیلکا هفسروکاتیا گوهیه مثلا حمی سازیه ده هفسروکن يعني هر سازيه كيما يقولوا وكره بريا خسر بقري وكر ام بيجن رهندي ناف جواكي بقري جو كومينو مجلسا بقر حمي هفسروكن يك اف يا ددوا لكيلكا هفسروكاتيجي سيستم كيماني خسر سر بخوجي هي يعني مثلا مجلس جن ابا كروجلات سوري بقر مجلس كونغراستار بقرت مجلس زنوبيا بقرت مجلس جن سوري بقرت تنافر بريا خسر د سيستم ويني خسر ادستا جن بقرت ده هر بويته كده ده هر رهنده كده سيستم ويني خسر بقرت مجلس جنا بقرت يعني بقراني اف هاتي بيك اناندن يعني خلاص كتي مريتي ده نتشتكي جو جنوفر ام بليف بكن ياجي ام داناسينا وي بكن خلاص يعني تشتكي جو شعبي ما علمي يعني مثلا جفينه كي تشي دبه دنيفي وي جفينه د نجم به هر كس دور خدنا خير تشبويه چون يعني مناصفاكي براتيكي لسر عرض واقع يعني كتي مريتي ده بيكتي جبوفنا اساسا يعني خطا سيمين يعني ام برانك واقعي بنجيتي ده يعني قلنا بيشنتيا جنبا ولو زو بزو نتكت مريتي ديش يعني ولو خال لدورا ويقرتنا كي خرط مثلا تشينات بو يعني رنج اساسا نتوا ديمقراطيك تشي برنج ليبونه برنج دناف دنا وبرنج بو يجي مثلا دناف جناد بقراني دردكه بقراني جن برنج ليبونه دباريزن برنج ليبونه حميز دكن ورنجي هري خوش يقولوا بجعف دادقري ودكافي جعف ديجي رنجي جنه بجنه جوان بقري بجنه بعمر بقري بدايكا بقري بتواهي جنه قو دناف حمي أصلي خده قو تبناره دناف دي جي دقرن دنافي كسي دنافي سيستمي دي جي دقرن وبقراني أفانا أساسا نشتن قو نتوا ديمقراطيك بيقوار يعني مثلا قال لك جياده هاگر زلان پستيكه هاگر قو ناب سري هاگر قو وقت بيجي حيا جيه كتينه إهمال دكه جنت موسى وك أوي وك ليه دخينه وك جرسه كتينه بيرا هر كسي تم بيشنتيا جنه دهلكو كارو خبط سيست نبه نراوسته هر تحركته دبه واساسا 2011 وفرد شورشا باكور رجلات سوري قدس بكريه وحطاروا جائرو ببيشنتيا جنيه يعني ام جهافالي داس بيكي بقرن وقت بيشنتيا جن وحطاروا جائرو جي لسدا تشرين قدايكي ما بصدا لفي برخدان يدكنجي مثلا افجي بيشنتيا جنيه يعني اللي بنارن رنجي كي فربر بتشعف رنجي كي وصا شعبي مروجي تيرنابه جو درد كيف بيش دناف سيستما نتوا ديمقراطيك يعني دبي عالي ده مثلا شورشا باكور رجلات السوري خبفي خطي دا إفادة كرن بو خدي چاندك نو خدي سياستك نو بأخلاق چونكي تو بحث جواكي دكي جبو قلت جواكي جي ديمقراطيك آزاد آوا بكي جواكي جي سياسي أخلاقي تو آوا بكي بيوستي ته زمينه هيا بنجها هيا
بنگه و زمین لسر چطه آوا کرن لسر فکرێکی ڕاست مەبدەئین ڕاست ئەخلاقین ڕاست ئێژڤاکی ئەدڤێدە تو بەدەمە گوت دەبا تشتی تینێ مقارنە بکێ بە خەتا ئۆپۆزیسیۆنێ ڕە ئان بە خەتا ڕەجیما بەعس ڕە جدانە ئەو نا دشەبن هەف وەک هەڤن چینکە ئەو هەڤدە تمام دکن زێنیەتە دەسەڵاتداریە ji wê zêdetir tiştin ne lê di siyaseta xeta siyemî de li gorî va pîvana civak bingeh çand vê esas digire û di vê de jî civakê xebrêxistin kir hemû pêkhatiyê jî xebrêxistin kir di çarçova meclîsa de çarçova komîna de di çarçova rêveberiya xweser de xwe xwe bi rêve birin xwe bi hêz kirin bi hêzekî fikrî xwedî îrade azad ev hêza herî mezin e hêza civaka ev e û di beremberî vê berxwedanek mezin berxwedanek dîrokî ev hemû ew xweş ku digire quweta xwe hêza xweş ku digire ji xeta tey rast digire xeta got te ji xwe re hilbijartiye siyaseta xeta siyemî ne meselen ti kesî li hember Daişê damiş nebû dewlet xwedî artêş xwedî quwet werqas îmkan têk çû ema îrada gelên Bakur Jilatê Sûrê berxwe da tekuşîn kir û berdêlê mezin jî da lê herî dawî bi ser ket çima bi ser ket çinkî di li gorî çarçova xeta xwe de tev xwe perwerde kir di vê xeta siyemî de xeta civaka de parastina van nirxên dîrokî û parastinê destkeftê guhene bi îmkanên besît komî ser hev kiriye û jê nirx hatine avakirin destkeftî hatine çêkirin yani xwedwê de dî gereke biparêze bê tereddût yani kesên weke Daişê dewletên artêşên weke Iraq û Sûriyê li ber hatine tunekirin ema berxwedana gel berxwedana YPG û YPJ berxwedana Qesedê ev divê de bi ser dikeve çima çinkî xwedî felsefe ye xwedî paradîgmek nû ye di çarçova vê siyaseta xeta siyemîn de tev gava davêje adbêr de ev derdikeve ferq di navbera civaka û di navbera desalatdara de desalatdar dewlet perest e olperest e siyaset dike pir siyasetên xirab siyasetê qirêj dike xeta xwe ew e çi qese quwetî xwe hebe çi qese îmkan hebe xizmeta wê siyasetê de ye eger ew siyaset ruxiya têk çû her tişt têk diçe meselen rejîm alî siyasî de têk çû got têk çû çi qese quwetî xwe bû belav bû opozisyon jî alî siyasî de çinkî ne bi îrada xwe ye ew jî têk çû quwetê wî bû çete yani belav dibe meselen Iraq jî wisa siyaset dikir çiqa quwetê xwe bû siyaset belav bû ew jî têk çû lê ema siyaseta civakê çi ye siyaseta civakê siyasetek exlaq e ji ku hêza xwe digire ji berxwedanê digire berxwedana avrometê berxwedana dîrokî berxwedanekî bi mene di vê berxwedanê sekin ava dike mewaqîfa ava dike adibê de siyaseta civakê derdikeve pêş siyaseta civakê û siyaseta dewletê ne weke hev e dewletek siyasî têk diçe têk diçe lêk civak xwedê neke berxwedan dike berxwedan têk biçe têk diçe lewma işte civak dema ku berxwe didin mafdar in civak dema ku yek rêziya xwe çê dikin mafdar in çinkî mafê wan hatiye înkar kirin îrada wan hatiye înkar kirin ji bo vê ji dema ku têne cem hev xetekî xwe li dibijêrin divê xeta me de berpirsyartî heye siyaseta xeta siyemîn de berpirsyartî heye wacibat hene bargiranî heye ji bo hemû beşên civakê beşên jina dibe ciwana dibe
گیشتی دبه همو پیکاتی خود برده بر پرسیار دبینن لورت دبینه هزگی تی پاراستنه هبه جی همو پیکاتی هایه هزگی تی اولا کاری هبه همو پیکاتی هایه سیستم گاته هبه همو پیکاتی هایه اف چکر و بو نمونه یک بو نموزی چک بو تجربه هر کس و تجربه بر حمس کرد هر کسی عالی معنوی داد عالی اخلاقی داد دستک دا چما چنکی سیاست تا راسته بر خدا تا راسته تکوشینا تا راسته هسته تا راسته هولدانی گوتو تکی داندن استاندن تکلی علاقات تا راسته و سیاست تا جی راسته ده چارچوبه و سیاستی ده سیاست خطا سیمین ده گاوین مزن در وجهات ناوید مثلا دماغو نونرتیات تل در وجه چه دبل ولاتن جور به جور چه دبل انجام چیه؟ انجام وی برخدا نگو اخلاقی مروواتی تاکیری انجام ویه افش کتی افشی رجرحی به سیاست خطا سیمین تی البجارتنا تر راست بو اوه البجارتنا راست باندوره که خواهی پری مزن چه کرد اردنگاریا روجهلاتا ناوین دیروکا درێژیا دەوڵەت پەرستیە هەیە. ئەف دیرۆک دچە حەیا بە 5,000 ساڵان بەریا زاینێ. ئەف یەک تێواتەیە کو civakên li herêmê demeke pir dirêj dibin zexit û zorê de jiyan dikirin. Bêguman li kêleka vê zext û zorê têkoşîn û berxwedanên gelan jî çêbûne. Ev berxwedan pir caran bûne sedema ku sîstema zorê biroxe. Mînaka herî berbiçav jî ku di serdema em jiyan dikin de derketiye pêş. Şûreşa Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. جارایەکەمین بۆ کو هەموو پێکاتە بە هەڤرە بەرخوادانەکە بێهەمپا و دیروکی لە هەمبەری قڕکردن و ئیمحایە بکن بە هەڤرە سیستەمانەتەوە دەموکراتیک کۆرێبەر ئاپۆ پێشخست پەژراند و ژیانی کرد ئەف 13 ساڵن سیستەم ئانگو خەتا سیەمین بە ئاوایەکی جوش و دەوڵەمەند رێڤە دبن شورشا Rojava di sed sala 21 de bû hêviyek ji bo gelê cîhanê. Heya rojnameya îro ji pir welatan kesayet pêl bi pêl diherikin herêmê û di înşaya netewa demokratîk de cihê xwe dikirin. Vê şoreşê mînakek da ava kirin ku gelên cîhanê çi qasî pêdiviya wan bi sîstemeke wisa heye. Elaqeya mezin ya li hemberî vê sîstemê dide diyar kirin ku xeta netew dewlet êdî diroxe û pêwîstiyeke mezin bi xeta siyemîn heye. سیستما نتوا دموکراتیک روش بروش د شخص روش آواده بلاوی جیهان دبه و به بالداری تشوپاندن. مثلا عالی جواکین درواده ملتین درواده پشتگیریت تکرن عالی اخلاقی ده عالی معنوی ده معنایی خواهی سیاسی پر باش ده و بونیک چه دبه بری کسی نزانی ده سوری ده چقاسه پیکاتی هنه لی دوی اوه شورشا بهارا گلان ده هر کس فیر بود چقاسه پیکاتی دندری سوری دهنه کسی هاجه تنه بگو به میلیونا کردل سوری دهنه کسی هاجه تنه بو پیکاتی نوکه سوریان آشور هند سوری ده مانه ارمن هند مانه ایزیدی هند مانه خریستیان علوی هند مانه کسی بار ندکر جبر هر کسی به سیاستا سیاستا به اخلاق رژیم باس باندور ببون یعنی دولتك ده سالدار بو و عینی دولت ده سالدار و سیاست خراب قریش ددنه مشاندن حتی روجی روش ددنه مشاندن لیل برنبری و سیاست جواکی آراست دماغو درکه و پیش سیاست کی جواکی ریخستن کریبه پرورده کریبه خودی حزبه خودی امکان به خواب پاریزه سیستم خواب بکه سازین خواهی دموکراتیک خواب آوا بکه و خواب ریوه ببه و آبوریا خواه چیگه آبوریا جواکی چیگه و بیگو اعتماد الدروا بکه و رغمی ویجی ایریش آمبارگو و حتی روژه ایروژی دوام دکن و چه قصب بنسازی حتی تنه کرن حتی قصب کرن لیدی ساجی راستیا جواکیت هولدانه سرهلدانه ده اصرارات برخودانه ده اصرارات پاراستن نرخاده دستکفتیه ده هیچی بردوام دکه چما؟ چنگی ام خودی تکوشینک مزنه یعنی اف فلسفه اف چاند اف اخلاق نه تنه جبو باکو رجلاتی سوری جبو تیر سوری گیدکه تیر سوری به 100 ساله دکه تیر هریمیج دکه yani pêvajoyekî
پیواژه گی نو آفراند این بری وی جدست پیکا وی حراکی ده دما گو اف شورش دست پی بو پیواژه گی نو چکر پیواژه چی بو پیواژه سیستم گی دموکراتیک بو جبو سوریه گشتی بو جبو گو ارت پرچه نبه آخا سوری جهف قط نبه پرچه بوند سوری ده تنبه یک ریزی آخا سوری هبه پیش روژه گی سوریه گی دموکراتیک سوریه گی ببه آحمو گلن سوریه شریک بن بهره چوا د سیستما ریبریا خوسر باکور جلات سوریه ده و د چارچوبا سیاست خطا سیامین ده رحی تشارکی هبشبونه بهره کار بکن د سوریه دی جی aynın usa gereket şey bebe Suriye peşa rujda Suriye nüde eva siyaseta xata semim rastici yani hamu pekatici bari xapê kirin dîtin rastiya vê siyasetê dîtin û ser vê esasî peymanên civakî hatine saz kirin ve peymanên civakî ji weke itîfaqa gelan bû nel hev kirin lê ne tefahum اتفاق اتفاقا گلان بو بهفره چوال سر پیوان و مبدعان ام بهفره کار بکن تاگوشین بکن لسر وی اساسی بو مثلا چند پیمان جواکی هاتنه امضا کرن و هری داوی بری سال اگیجی پیمان جواکی ها داوی درکت بو باکو رجلات سوری yani افکانه ببش بو سوری گشتیجی bu peşa roja Suriye bu Suriye geçti ji kana peymana civaki kana bibe rahkiş bu Suriye nü serbe wara avakirin. Yedve de siyaseta xata siyamin sirre serkeftini. Eğer em raş hesab bikin sirregi serkeftini hatta roja İro em pe hatine encam wî şopandin û bawarî û pêkanîna pîvanên vê xeta siyasî xeta siyamin bû hem de gavni mezin, gavni dîrokî de hatna avêtin taybet yani destpêkî işte li gorî pîvanên biratiya gelan û jiyana hevbeş ev pîvanek pir mezin e. Ev jî vê rihaşkuat ji çarçova siyaseta xeta siyemîn hat. Xeta got gelan biparêze, xeta got pêşa roja gelan diyar bike. İrade bide ava kirin, irada jin, irada civana, irada civaki, irada pêkhatiyan. Û ser wê siyaseta rast bêkirin, siyaseta exlaq bêkirin. Û lê ev tê manê got, yani ne got bi her du aliyê re jî nede, nestîne. Ev nokta. Yani siyaseta xeta siyemîn, di orta xeta yekê û diyêm de, yani ne got walayî gerek ji van qut bibe, na. هولدانê xwe dike, muhawelata dike, têkiliyê xwe bi xetê yekê reş çêke û bi xetê dudê reş çêke. Van re jî têkildar be. Yani mane'a di wir de hîç nîne. Lê bi dandin istandinê hevdû qenaetkirin û çareserkirinê hemû pirsgirêkê ku hene. Yani bi diyalogê pirsgirêk werine çareserkirin. Bi diyaloga bi van xeta re dandin istandina van xeta re kane çi bike kane wan bide qenaet kirin lê mixabin meselen rejîma behs qebûl nedikir yani ruxiya têk çû bela bû dîsa jî qebûl nekir opozisyona got hebû opozisyon ji riya xwe derket yani ew opozisyona got du jî vê rejîmê bû digotin em şoreşin mixabin dewletên derve berê wê dane welatên corbecor yani tenizani ev opozisyonekî dijî Sûriye an opozisyonekî dijî dewletekî din e yani. Mesela irade neqebûl kirin. Çima? Zihniyet sultayê. Lê ev yekê ne got wana tenê orta van de danistanê bike. Bilaks tersê wê gelek keseyetên muarid hebûn. Welatparêz bûn. Demokrat bûn. û li pêşa roja Sûriye dinirxandin. Mesela bi vê xeta semîr re bandor bûn. Rewşenbîrên Sûrî bûn, hukûknasê Sûrî bûn, keseyetên giring bûn, jin bûn, insanên yani bi emer xwedî tecrübe bûn, yani partiyên siyasî Sûrî bûn, dandin standin çê dibûn, her çi qase em bijin kom xebatên derve got çê dibûn jî dîsa jî alî me beşdar dibûn, dandin standin dikirin, lê ema
زیده بخطا سیامین ره تفعیل ندبون چما؟ چنگی برپرسیارتی تیده هیا واجبات تیده هیا حقوق تیده هیا سیاست اگه حقوقی اخلاقی تیده هیا مخابن هاش بویجی دقوت ام نزیکه وی خطیبن باری دموکراسی گرانه باری اراده گلان گرانه yani dwurda hinekî dereng diket îşt kar xebat bi hev re dereng diket çareserî dereng diket bi vê jî siyaseta xeta Sêmîn belkî nemûzîcek nibe li herêmê de rojhilata navîn de nemûzîcek nibe tecrübak nibe lê vê nemûzîce nû tecrüba nû bi rastî jî rastek kêfxweşiyekî gelek mezin ji alî derva de jî hat و سیاستک سرکفته خطک سرکفته حتی روجه ای روجی چارچوبه وی خطه ده ام هاتنه لی بلکی یعنی جناشون ده جبو پیش روجه سوریه دوی سوریجا گوامته ده مرحله گوامته ده یعنی تبیجه خط ایدنا یعنی او خط دوام کن دوام نکن هم ده خط خود اصرارن لی چینکه روشه سوریه هین نل برچا و کابر و کده دره کده ته یعنی افجین هدیاره لی دماغو ام بیجن پرسگریکن سوریه چارەسەر بوون حل بوون و پرسگریک نمان لی اما دیروکه ده دبه تجرباکی مزن دکبر رو پلین دیروکه و هر کس کنه فیده جی ببینه دگه شدانین کل جیهانه روشلاتا ناوین و بتایبت لی سوریه چه دبن ده خویایی بو. پرگالا نتوا دموکراتیک آکو به فکر ریبر عبدالله اوجلان لباکور و روشلات سوریه جیانی بویه. دکاره به مدل هرمی. ده همان دمه ده ریاسیمین آکو دناوا خود جواکه اکولوژیک دموکراتیک و خطا آزادیا جنه ده حوینه. ایدی بو یمیناک و هیوید ده گلین آزادی خواست دموکراتیک و آلیگرین آشتیه.